Wayqipanaykuna kay Perú suyukunapipas llapallan uyariqniykunawan allin p'unchay kachun hanaqpacha Diosninchis saminchakusunkichis nuqaykupas ñataq riki Diospa palabranta aparikusqayku kutirimuykuña kunayaqa Diosninchis palabranta invitamukichistaq Evangelio San Marcos capítulo 1 versículo 24 ñawinchaysunchis Dios Yaya, Dios Churi, Dios Santo Espíritu sutinpi 24 Yaw Nazaret llaqtayoq Jesús imatataq nuqaykuwan ruwanayki tukuaqniykuchu hamunki riqsiykim pichus kasqaykita qanqa Diospa kachamusqan mana huchayuqmi kanki nispa Diosninchispaq palabran waqpanaykuna kay tutaymantan rimaykuanchis saqay p'unchay minachus kay pachapi Jesús purishaqtin kikin Señor Jesús Dios yupaychana wasita sinagoga nisqata haykuran chay yupaychana wasipin supaypa ñak'arichisqan runa kasharan riki hinaspan Jesús haykuyuqtin pacha payqa riqsiruran hinaspa niran Nazaret llaqtayoq Jesús riqsiykim pichus kasqaykita imataq nuqaykuwan ruwanayki tukuaqniykuchu hamunki nispa hinan Señor Jesusqa phiñarispa chay supayta qarqurqan hermanos kay palabra yachachiwanchis nuqanchis kunan p'unchay ari llapa runapas Diosta riqsikunchis católico, evangélico, mana evangélico ari hanaq pachapin Dios paymi kamawaranchis paymi intita killata nuqanchis runatapas kamawaranchis ninchis riki riqsinchis Diosta pero chaqa mana chillachu hermanos kunan qhawasqanchisman hina Diospa palabranpi nishan supay saqrapas riqsinsi Diostaqa chilla hermanos chay yupaychana wasita Señor Jesús haykuyuqtin apurayllaraq payqa riqsirun riqsiykim pichus kasqaykita qanqa Nazaret llaqtayoq Jesúsmi kanki tukuaqniykuchu hamunki nispa nishan riki hermanos supay saqrapas riqsinsi Diostaqa manan nuqallanchis runallachu hermanos Diostaqa riqsinsi sino supay saqra primerta Diosta riqsin imaynapitaq diferencia hermanos supay saqrawan runawan imapin diferencia kanchis supay saqra primerta Diosta riqsin pero kamachikuyninkunata mana kasukunchu Diospa nisqankunataqa mana ruwanchu anchaypin waqpanaykuna diferencia kashan nuqanchis Diospi iñiqkuna Diospa wawankunan ichaqa riqsinchis hinallataq kamachikuyninkunata kasukunchis imatachus niwasqanchista ruwanchis hermanos hayk'an kunan p'unchay hermanos saqra hina Diostaqa riqsinchis pero kamachikuyninkunatataq mana kasunchischu chayqa saqraq kamachinkaymi hermanos Diospa wawan kanchis chayqa nuqanchis hermanos amaya saqra hina riqsiyllapaqchu allin kasunchis aswanpas imatacha Diosninchis papanchis kamaqninchis haqay p'unchay cruzpi wañuq chakatasqa kaq kamachiwanchis primerta hermanos Dios kamachiwanchis Señor Diosnikitan tukuy sunqu munakunki tukuy alma tukuy yuyay iskay kaq kamachikuytaq runa masikitan qanki kikita hina munakunki uyariqniy runa masi kay iskay kaq kamachikuytaya nuqapas personaykipas hunt'ananchis runa masinchista munakunanchis munakuspaqa munay simiwan runa masinchista huchanta riqsichisunchis chayqa waqaykuna aqnatayki p'unchay Diosnis palabra rimaykuwanchis yachachiwanchis saqrapas Diostaqa riqsisqama pero chaqa mana kasukunchu kamachikuyninkunata hermanos nuqanchispas riqsinchismi Diosta pero chayqa wawankuna kanchis chayqa kamachikuyninkunatan imachus nisqankunatan kasukunanchis waqpanaykuna chayqa waqaykuna aqnatayki p'unchaypi Dios palabranta yacharikushanchis imaynan Diosqa kasqa wawankunaqa kamachinpi imachus nisqankunata Diosninchis munan kasukunanchista waqpanaykuna saqra ichaqa diferenciashan riqsin paypas pero ichaqa mana Diostaqa kasukunchu porque mana paypaqa Diosninchu hermanos chaqa nuqapas killataya Diosninchis palabranta aparimuraykichis muchas gracias hermanos llapallan quechua rimaq runamasiykunawan huk p'unchay kamaña nuqaykuwanqa